Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih nak, aku sehat ki. Itu suruh sandal aku pada sini juga. Ini cocok pada lo komilo sih bersamsian. Wes pun nama dia menit tu kena malinu tutu kayak sedih dia tuh nggak sulungan no daro. Waktu itu kasih milo sih bersamsian maka pesan ke si mau sih beri bola aku. Menurut tuh anak di kesepian. Lo kuali lo sih bah bilo. Dia bersamsian. Itu gambar sih bener biasa angki macu lagi itu ngoto samsani teko nak he samsani Aki pangji napa tak tung kepecu memang napa anu sedih dia buka warungmu boleh kak krocing lo minungan popes na tatu tuh kita ki nak pangji pak sokambi sih dia belok mah buka kue lagi ko sokambi sih sembarat tuh kami malam muka tuh samsani lo kak mirip mah bicara nak oh ya pangji di lal ki boleh tang pak desa ini magal mah bicara ki ko ye ki mah ketamat laleng oh iya nak Assalamualaikum. Salam. Kita udah panggil kue. Iya. Agak tuh lu panggil. Samsan nih, tegi lo ke seba. Angki kor di bawah kau panggil mandoro peneng. Magal lo ke pas Samsan ku merisi sana seba. Mau ruka kesepian nak. Ini di mapak tuh saya panggil pak ya upak itu seba. Dia di muka ke seba tapi manu tutu mata ko ye de Samsan nih de tuh nggak pakai lori Andre na. Iya tapi warna mata pop ais tak cica. Arena Samsan nih, arena nak. Ya tasi 100 sebu saya selalu rengi daripada aku tasi sebu siulung dia pumpung muka tu. Oh dia nanti apa ada ya sebaik ke panggil. Pak Edik lete ke mana minta naik ke mantang el sih ko. Samsan dia memang gak pengepom berusaha kau untuk malu permantang el sih kak. Lo kesempatan peringerang maaf lo ko prekai seba to de, lo ko preka to de, poni. Aran panggil. Fang dia memang gak pengepom muka tu du. Dia tu mulai maaf piara. Ajaro, ajitai. Dia tu ada kagak pengepom nah. Oh sebai, iko mana sesak ya tu? Iya, itu panggil. Iya roroi. Ya toh. Wangi ketua puna bola na. Sandanya kemak muda na pako tu ku seba. Sesebau tu ku samsiani seba. Na pa doro na pa sesani ko mana jam tapale manya malas il seba. Sotur mina moru di bola aku sebetas 100 sebelum belanca seso. Dia menggabung ke Samsiani. Oh Samsiani teko Samsiani. Teko Samsiani asuko dalo me Samsiani asuko. Agak panggil. Dia menggabung kamu ikut Samsiani tak cari tengah saya mau padoro pernah di boko cari-cari tapi kemudian selalu mau gosip di rumah tak cari dia sini nak lo muno. Aku tuh pak lo mana panggil? Nama lo mari jumpa kau karena nak Samsiani. Dia mau turun pak pengen nak sabar kok. Ala nih riak pangaji, dia udah ngurus seba. Tamat namin nak sih. Jadi mandor nak kayak panggil. Monro nona, purno mandre. Depa. Lo ada tete 10 sih, purno mandre sih. Ya apa boleh pereko nandre nak. Betul nak kemana dia dan timpu tutu kesel seba. Sekali dia ni gagal. Tapi dia tu kan nandre ko seba wena minu dina. Capu tu di toplek permanas, capu tu udah boleh melina. Ini apa sih aku panggil. Ini udah lo putih. Jadi pedih kumi tu aku seba. Lo malah kakak talokin udah reno kita ready nak petik kaju. Tapi nadire Iya, tolong ke peliano. Taruh ni kacau gak sih seba korohe. Mas mau kita nih apa gitu. Atau jadi pedihku. Kan mina. Atau dia si bawa lu mito ko seba. Dia na kenapa aku karo tama-tami ko seba. Pada mo tari ko seba na. Tari tono, dua ka. Macekal aja. Iya na. Dire na.
dari sebelah bola sedih dapet ikan aja tuh nak. Tadi nu pengen. Tadi kan kalau berdiri. Akhirnya, tak butuh kah? Iya. Kalau kita petik kah, cuma liki matu waju di nak. Jadi pagi nak dari pagi. Ini nak mukon. Iya. Wajah alum lagi matu nak kong kali kaju. Wajib dedek dah ada. Jangan. Tapi ya istri cakap sumpah sih buka-buka laba di tengah otomatis nak. Iya Bang Haji. Iya lo tutup di sorong ya cakap padi-padi kak. Nah bila dari tadi si Bang Haji. Terus ke panas sambil ditinggal sudah disedingi. Iya. Dia tengah otomatis saya tengah habis ini motor capek cita aku coba. Dulu kalau ada nak teri kau tekan lu banyak lu kamar mbak ini. Iya. Ambil Kena tuh. kamat aja. Dia tengah semelo otomatis. Dikenok ke bagi tu langsung ke tapu terang pakai psyuk. Jadi aku sebelum apa di guna. Aku sebelum lupa kau. Dekat pergi. Liwat nyawa mun dia sih bah. Banyak dia tu resa aku nak. Tak 100 sebelum belanja saya sokong aku dia. Nah Bang Haji. Ini mau kerja samsian ini saya sokong. Mimpi huti ku mitan kurang tebangi saya bah. Ngalah sisa ni nak. Sopo ni mendrek ye. Sopo ni lo kurang di atas cina aku alai. Kurang tiba ni konro. Dia usah aku tu ni amor dia luar nyamannya wamu. Deh. Lagi tengah Bang Haji lewatan nak. Oleh bilang minyak mana di pasam sini, ku jadi padu pangaji pak. Pasam sini ku mada lepas ni muka bawah. Ayah daripada sanggup tikir. Ada mana yang amat lagi ada. Makasih ke seba. Mas maaf yang utek laleng. Weh, pada ni nak pumpunan, dia pumpunan hei. Ringan nama nak yote, ringan nama nak hei. Luar ringan utek ye. Apa menurut si korkor lawan mau japrum ke tu? Kita anak kata itu ya. Pangaji mbak. Ini kita beri kata umi. Suka mahal kali itu. Suka bagi-bagi angin lu tu biasa. Sampai ku. Pangaji. Tenu tim taro. Kau mau ada tentri di tu malai. Di 4 rumah pudang nak. Ye. Cina pelai bulan lawan. Pangaji. Jadi orang kat makan lagi. Manusia pak rumput seba. Pak melapa mata ibuan kali-kali bersuseta. Weh, kau seba. Kau sudah dingin kau. Aku nak sudah kau sembatu. Lu mati umur ikut seba. Tuh dia mati mati tangkal. Kau main rek ni. Aku tangki bang. Ikan lo tiute seba. Ini nak panggil je pak. Makan kira mari ngama. Ya apa tu kali ke? Ikan kapan nak? Jangan panggil je. Payak bicu kak. Banyak meringa ya luar ringa seba. Ya makan dikit dan rewak ringa. Bences sedikit. Ringa apa tu seba nak? Oh iya luar tu ngeri. Segala nah. Sikan kena mata ke tu te panggil je. Lo kau nak seba he? Dah tadi panggil je. Deh, bayi, ni luar ringa nak. Lah sepetumbek panggil je. Dah si panggil je ku. Aduh mama kau seba. Ini hati tu jadi alur tero ini sekali ke. Ada banget Ada hati taruh nu tero. Kata lupa kandang. Oh. Kandang kak. Dan lupa balik. Kamu kau tiasu. Kita nak. Ada okey. Ikmato. Dia boleh pada lo belah aja sampai sih bah. Ya, ni samsian ni. Mata rubana lo belah selem apa. Mudah ni tokat dilakainya. Di song-song. Mata si den kuitai. Pada pada tahu soy. Kau di daftar dunia ni gambar lo cepet sangat loping. Oh, samsian yang bigau ke tu. Ya timu mau kongkon apa wi samsian. Salma. Ye, igaro. Ye, Imagine arti ko tama he. Iyo, lo kama di mana minta barang. Tama pa madol he. Di gagara lakay mo. Manang kala kasi mo Di sapa, jangan nguro sampai nguro ko hari makura orang ye itu di. lakay no. Itu dan no. Di ko pala tu de. Itu dan no. Dina dia sa Iyo, pon jawa. kerok kita. Kerok minta barang he berat baru. Rasal-rasal ini ujung tu mana kemaku kumabu di ponco. Manang kapag mo TV berapa ka mo Ini TV. Pak Gamis Pak Wisa Pak Kudu ko. Nama laut tak ke barano. Iya, cok pembina semalang barana tom itu samsian ke rupa RB anya hitanya boleh tanah abang. Pasangan na ye de. Anya itu sangat nah he. Pamela si koi man kita mak jilbab.
Jilbab empat gado-gado bansang tu apa balu gado-gado di Tiga lo batu pasar. baju nu sagan harganya. Telur ratu malam apa? Wing kasuli. Pang kamu jemana lakaimu, tewe lakaimu. Mana kelek tu sapo ya. Abala apa tu digalakaimu mau penaki bawan mau cesi ko lang. Pakuran ni cek di he wala ni. Dia papasong banu bangko mo lakaimu. Jadi dolo. Iku bisa mantap zaman lakaiku. Magertawi lakaimu sarana. Masuk lu magerta maga sila kaiku. Dia salvo kai jena itu barang he. Menguruk-uruk mata makon Ini re. hello kembali he wak cantik he. Pakuran ni cek di he na wala kesina. Jana na kura pak. Pak Jai normal ni petu-petu penjahit na. Dia kesini he. Tapi biasa na saat itu tahu kalau kana masuk surat resmi gosipna, di nang kamak bele. Pak resmi ni poli di negara masuk. Iku rasa poli tomo ko sigong sebelah kaiku siko. Dia tak iku melo mata pergi kan namong ka surat resmi na masuk beli negara. Pak lakai mo dia serada. Mau kurat tepe kak sedih. Kalau pakai tuh kaki di warung samsiani anu. Pas lalu kangi. Pak kurat tepe to kak sedih ko kalau iku mate. Mulai tetap persamsiani. Bela-bela miku tu dulom ke bana patikeng. Pade alena tomi tu jam teper pe medi kung kan pedako. Paya ro pabulu ko paisan ero mak golo ero. Iyo kom do tartarunga. Maget tuh. Dia tuh jadi malah barang telokan he. Wah lo kono matu iku ya lo kadolok belana ji sompa ma belu bara pa. Lo to kama singa kro. Pa mata bo pa pinrep di belana ji sompa pa. Menetu nama ko to mal do pa sa bara. Di no aja na mede. Jajar ji sompa mana keren po siro. Iko na lo kono lo belasan siani. Pero kadolok ko belaji sompa. Lo diolo na pledi. Kita aja nak pelek sekalian matruk di warung samsiani pasti kawarin mo bolana. Taja nak seloni loka. Labuk ko ni lok bala di warung samsiani. He paya lalan. Labuk ko ni dolo cina ka di sompa gampang me dolo kan di dolo ko he. Agak tak kita sipatikeng. Dia aja sompa ketemu di derek nah. Maka dami meka lo kali di warung samsiani pak di mata gaji sompa lo kematu di derek nah. Iyo bisa mo ko di kagaji sompa maduli sud bolaku. Lalu kahamatin rosso patangasoy. Dulu ya lo keser ko tangasoy. Samsiani. Tahu nggak rosan ni mu pawe kalau polisi runtuk ye deh sebelah kaiku di awana bata bangkara deh. Tinggal tuh bakal kak mabelen ya masuk surat terus gosipku. Samsiani di tali waliwa apa iyo kombelo ke berapa desa. Lo matu fidama ke jam pesurang sura isina yan tudu samsiani. Lele na jajari kak karo mapaletu-letu si Hadi Salma. Narti jangan mapicang kak di desa. Dampe ngakak. Dia matu hai ku samsiani Pak Bakau lereko. Maka dikijam api dang Muhammad kom peletu kami ha. Sebenarnya tega cocok tuh. Iko narti to iko samsani. Iya. Liwat pak to di taye. Selama Pak laki mu mato geteng ka, pada makadai neseng. Wah ge wabiani bini ku makada sisa ka abiani pa ya loka di sonsong. Betul kalau mata jadi makun rai. Di laki mu pide piani jadi akan ngejar ngajari laki mu. Mayam romo. Romo. Foto Kalau los Awi magen atau yang baru katanya gahe laki mu pada los laki mu diam jemu. Nama masuk surat apa koordinat di Ne romo to to di sini. Mama bisa dinarti ala pelakan tahu penyuri nu. Iya, tadi Kak Baji kesamsen ya si romo ko ketudu. Ya lo kamu kok mati mau kok gosip baru sih. Ya deh lo mer ko magosi. Curi nu.